Muškarci, pazite! Ne želite da vas žena iznenadi sa, nekim novostima? Ova mala stvarčica je rješenje svih vaših problema. Sve kontrolirate preko mobitela, brate. Instaliraj app i vozi. Možeš i pričati preko nje. Kao pravi špijunski film. Gledaj live stream ili pregledavaj snimke gdje god bio. Top! Spoji se na Wi-Fi, snimaj na mob ili SD karticu kako ti paše. Ima magnet, samo je zalijepiš na metal i to je to. Snima i po mraku, a ne svijetli. Diskrecija zagarantirana. Baterija drži 2 sata, ali može raditi i dok je puniš. Nema prekida. Kvaliteta slike je vrhunska, sve se vidi kristalno jasno. Jedan friend je skužio da mu žena izlazi s drugim, spašio se na vrijeme. U paketu dobiješ sve i postavljanje je piece of cake, laganini. Nemoj da budeš zadnji koji će saznati istinu. Klikni odmah i naruči.